skin tong problem hai mai hai megai na ko awareness ti ni to main sun sami point to mai hai vitiligo sabo mi hai kum na rank pat mai na mete skin ko kum ga sa change su the sa de to leprosy the kum sa da na kilong troi na kai tibam bai ni kilong ko tibam ma kum na tunga na tibam kanu tong tunga na kum kilong khan long kum su ba mi ni nai tong thai kum hai nun to treatment su te ni tu su te ni ma chu to pa gam la le ni khina mi te sam ta the ni hai de to all body kum effect su the ta me mid sam ta the kum pass on su to ma sai ka kare na kum salo te thai mak se na kum ga ko salo dam ja ta kum su to chalky white chalk ma chu kum ni kum chu mai ni katina kai ma chu hai bai mai sai de to vitiligo oi ma gai kum na hai khat clinical picture sam ta the hai di su me pa oi tina doubt nai na confirm su ni sai de to gai biopsy sam ta de skin ka ke khat ta mi tun re langal ke na gai microscope ko jaw kum na immunohistochemistry ta na ni kum me ka no test oi sai de to kum asai CHUNGS television zau na bami goita rai mi khakom na thonru mai indau pitong the audience nun goi khang viewers nun goi khang gang mai khatni ka hau mai khang sona kai tong topic bye bye mai kom na ni goi tong CHUNGS team mina kum na mathang pung na gwang tong e asai ni ani goi tong special guest sona ani goi welcome sab de ko sai tong discuss lo ni mai topic rina vitiligo tong topic hawai kom na discuss lo pani me ge mai akai tong guest hai kom na jaw chap la kha gai bam ni doctor gai bam de gai te kom na atau me ge mi na na hau rap me gan ken thai ge dau thai bam ge nu te kom na thai mai nan goi khang ken ni kom na ka loi na rai me ko intro te kom na gai na no okay asan rena Dr. DILIMPOU PAMEI tana kawe ai namdulong mai kom na ai he tau suna Babina hospital ko consultant dermatologist suna phumba me kom na ai rena rims korina MBBS MD pass upana 2013 korina practice bam tonge 7 years I Manipur Health Service ko phunglawe as a specialist dermatologist for 7 years na district nodal officer suna district leprosy officer kani district malaria officer suna tingkop ngachani phunglaw ganai na 2021 tong January krina state service krina I resign suna na tau hai Babina ko as a consultant suna pongam thonge gai the san ku te kom na rai me kho ani goi tong chakhong su mai asai Dr. Dilim Grina kom na katong introduction brief suna kom na me ge mina ken kom na lian lo kan the ataw ai to akai tong gang mai su ni mai ani goi tong sai tong zaw na ba mai viewers nun goi khang vitiligo to na sa na ba mai akai na ko sai te to rang mai na ken sai kom na khani gi rang mai na ken sai ni kom na mi tong lam go hai me ge miner na ni tadi na khon mong khon ne na lungai tong the kom na bye bye mai kom na discussion hai ka ho mai ko mi to vitiligo to na sa na ba mai tong skin disease hai mi hai ta bui jo sa me te kom na doctor rina laboratory so re okay vitiligo saba mai poti hai asai maroina discussion su khang airina topic hai chu solobam he ni maroina tu sumi jang so sa de to akai mai skin tong problem hai laina na cancer lage kamna skin tong problem hai mai hai mega ina ko awareness ti ni to main suna sami point to mai hai vitiligo sabab mi hai skin tong discoloration na misai te akai machu ni change sumi tong na de bai mi ko mai pum ko kabu ni mai tuwi sun mi thung na magani komna mai jam point ko emphasis suna arina hejung discussion he suni tong ni komna vitiligo hai akai rena samna sai te tho
akai mejan tong machu he ni machu hai man ngang tong ni komna kazam machu hai produce ng amak tong komna skin ko akai su thau mai na methe pukai mai khasin mage normal skin de ki just kazam simple machu hai man ngang tong ni komna mai he akai re na vitiligo sai kanu atame saba mai akai machu sung mai tong macha khanai na ni melanocyte na akai machu sung ma mai po thi hai kapangan son gang tong na mai sai te thai gang tong na mai sai te tho akai tikabu mi tong po nai khrin na ni ai te machu he man tong de ni komna mai hai akai re na vitiligo ta na ni kom sai na akai bai mai systemic suna kalung tho hai tong laina suna tho kabu mi tong khasin mage just skin discoloration na de ni na hai te vitiligo ta na sai kumna taw mege minari na ken taw confusion khat nai meri na ni taw vitiligo sa na bam me pot re he ken skin jam than na ni kumna taw leprosy sa na bam me he mai he to be bai me nai po to be kena me nai po sa me ni kumna sa lom kina mai he mai vitiligo sa na bam me skin disease ha leina me pot cho sa me ni kumna sa okay taw me vitiligo sa ba me re taw me leprosy ni thai daw akai ka gan ka kho hami kanai hai akai identify sungamak to kanai nai he chap mana ai sami tong ko sulana akai stigma khan nai logan the ni akai pari ko ni chugai the komna sima ko ni hogai the komna rank pat mai namithe skin ko kom me sa change su the sa de tho leprosy the kom sa da na kelong troina akai tibam bai ni kelong ko tibam mak komna tunga na tibam kanu tong tunga na kum kelong khan long na kum suba mini nai tong thai komna kagan thai lai na akai laina thi ai kum akai study sum ka ko leprosy le ta me vitiligo sa ba me po thi hai tunga de sa me thai the ta to ni leprosy tho infection de kari ka khanai tong ni kari ka khanai tong kari kharena infection mi jang re pa tong de na mai te ni pu tha lo na pu to soina tu we sa de tho kari ti thai ngam the kumna ti gai ngam the leprosy ni umna lai go to hai tong confusion nai to kumna leprosy to infection oi bijang phina kari roi bijang phina man sai gang ka ko neng nom tong chance na ina ni komi ki vitiligo tho akai man sai gang ka te spread sumage communicable sumage mai hai akai he te thaimin na thaime ka ge na he kumna man sai gang ka vitiligo nai na kum rank ba mi ni akai de na tu ju na lungai khang mai tu sam jang sam ni bam sam jip sam bam tani pochai sin karo bam tani mai te khasin dai ni thong na mage kumna laina kaza nai ta me sa ba me vitiligo re kalon luina mi sam ta te ni kra mi ta leprosy te ni akhathe ni kumna akhatre na akai skin chumna dry sulang bijang krena akai phone bam ja te ni gai dom me jaw ko mi ko sutan ne me ha ki hai akai lat ko tho tukum kaw tong chu thaim ke ki tai mi lo ko to thoroi kup na ge kom kaw the ni kumna thoroi chup chami ni nai ni ka bang gom thilai na latina bai the kumna ai taw me sa ba me po te ni kum taw me tre kum luina mai the kum nangal ki na akai kham phone mai sa mi ni nai tunga na ni mai te ni kum tina luina mai ka tung the kham phone mai sa mi ni kum ngal ki na bai mai sam na sa ko kai mere miru su mi jang khoi na injection gnu ka me gnu nai de ngai join ka hai ka me kan ko kai steroid sam ta the ni kum ka me kan ko hai pu turina mejan ko tina kai spread chu wi sa de to machu thai na kum reng pa pini nai ni na hai te to kai na drug induced kum me tong leukoderma skin changes ko meni nai kum na kum me ga sak ni mana mai me ga sak kum na e kum ngal khalena albinism ta na khanai mai he kum akai kum hau hong e akai pon phom phum na akai toi chani ni western chani ni kum akai european me lui me ni sam gno sin phon mit gno sin hang ni pra phon ngam ja to hainun trin tho albinism ta na kawe hainun du tho pon pra prina kra mi sa ba me melanocyte ma chu sum mi po to hai ti ka sa mo to kom ta tho hainun du tho treatment su ta ni tu su ta ni ma chu to pa gam la ge ni khina mi te sam ta the ni na hai ti tho all body kum effect su the
mid kono retina kono thai me kono brain kono ko involve so the hei taw me albinism tho hei turina bai da din ani kono vitiligo samami po tho gai na just chuni tong namage thakni tong namage ka chin chunu tong namage just taw me skin color change te thakni tong namage suni tong namage amna kasin problem nai me pon namage me pom gani di kam kabu mi tong ni namage ni ne mi tong namage na ni kumi te to ataw me pui pu nai sai to lao nun geng ling yang mi tong chances sai ma ke ni kumi te to mai he kum suwe kai taw me saba me melanocyte ni kra me kapangan son mai na me sai to mai pum jam cell na attack so mi sam ta the kra autoimmune jam coating sak nai na ni kungal ke na akai tuju akai genetic tong masa disorder nai na so many nai kom na akai thyroid tong problem nai na me sai to kra autoimmune problem ga sak sam ta the rheumatoid arthritis nai me kom mai tu ko mai akai autoimmune disease le tina associate chuwe kom mi jang roina risks ko tho akai kum parents ko no hai nai sai to kum gasa risks to nai ni kum sina nai pani sa mi to hai to sangam again ani ki more or less mang mere ka samde kum it's a matter of chance samita the kum na I vitiligo nai the ana vitiligo nai pan the sami to khasin ma be I vitiligo ma e ki ana ko nai no mi tong chance kum nai de kum na samna sa ko I don't patient nun de kiom na sa tong the vitiligo ga ngai sai de tho nung sa thi ka nu ni lungai na nge vitiligo sa ba me tho pi po me re sa mana di ni lungai ga se ma e pi po me re sa mana di na kai stress nai gai the tu bi du so the pi pok jai the na vitiligo ni hin the na mai ha kai lifestyle stress ka no ni mari nai na e na lungai ga se ma ge ma sai de ne mi tong ni na ma ge ni pi po mi ko ni kum po ngai sai do po mi ni nai po mi ni nai ni na just ai do cosmetic problem ni sa ni na lungai khama ke na pi po me re ka sam de de kum sa do ni kum na mai vitiligo ro na chu mai man sai ni kai diet maintain su mai ka ge nai po sa me ti kum na taw hai ram naw ken ba me da ni kum mai hai masai nun goi rina sa me thai lai na kai roi tui kanu koi no tui kanu ko me te su te ro su we sai to like expand super me sa me ko me khat ke concept nai ta man sai na ni ko na mi lam ko ka sa lu kham okay mai hai kum se platform ajo ne kum tu me jang me hai restriction nai thoi ma ge sa me bai me no ni da ban sa me ni thing na the kum se na mai point he kum akai taw me mid sam ta the kum pass on chu to masai kan khare na kum salo the thai mak se na kum ga ko salo dam ja ta kum chu to kum na basically hai ridui kum mai goino dui kum mi hai turiyo sa ba mi hai phone mi jang roi na ni jam idea ko kum khan nom kang ko kum na ai patient nun sa the yurum ludui tu nu dai goino dui jang nu dai hai turi na hin chin mo ram ko sa the kum tu to adu di chak su cha ko sa tem the nap ke tu ri to sa tem the na do nam ni phone ni ra ni kum sa de nam mu me tu ni tu bi tu mi ni nam nang tu mi ni thai me mai tre mari ma esa thong bi da esa ni me point tho kai vitiligo hai tu me jang me re ni mari ne na mi sa mi na ko healthy food tu kha kra sa mi tu ni kra mi ta melanocyte sa ba mi hai body tong scavenger cell le kai phu me ko no seng ba mi cell le na me hai kamai hai kapangan son ngang mi kan nai na sam sa gang na pung ko stress nai rang me kang ko kai free radicals na phu mi no ni nai gai pan the hai nai gai me kang ko ta me melanocyte na seng e sa pra kum tu to mai melanocyte na seng me phu me gai rang me kang ko mai ni ngam ma gang the kapangan song gang the kum tu machu song ngam ma khena kum da tu su mi ta the kra melanocyte nang ma teng su mi ta the tu form ko ta kra antioxidant sam ta the kum tu no jam dai thai akai healthy so me diet tu kang ni akai vegetable machu gagai mi non ti tu tho ting tha hera tu gai no tu tho akai nuts ko mai ni ko mai tu gai tho exercise so tho stress na gai tho ni kum tu tho kra sa me tu me jang me ha mi hai healthy diet ni hai important so ni okay
Gai thế cũng là tao mấy the question để mấy cái mình ở trong doubt ní cái sao clear sự quan nên là đúng gai thế này hay cũng là tao cái tầng cái đó mình không hay cái tao doctor này ní sao đâu cần thế mi vitiligo sao nè mà skin disease hay lúy nạ mày mà khởi cái đâu này thì là sai thế này cũng mi thấy tôi lúy nạ mày mà khởi cũng là nai mày gần cũng hay vitiligo thế sao mày hay tôi cũng đã identify số như bộ tôi cũng đã thay vào như bộ sao mày thế này sao không? Alright. Normally akai cũng crash hak mai te ni skin jam everything chap mana pande ku ni tong na mage pukai ni tong na mage su koi ni tong na mage ni normal texture ko nai pani just discoloration hai akai ke na depigmentation sai som na machu he pong kok tong ni kum to akai ivory white chalky white na sai sam to kai boino doi kum phon mai pani na mai sai to akai Kamei chalky white chalk sama machu kum ni kum sumai pani katina akai machu hai bai mai sai to vitiligo oi mage kum na hai khat clinical picture sam ta the hai almost all the case kum identify songam de kai tho hai de khat nai the kum na katina dop nai sai to hai taw to dermoscope ta nai ni dermoscope ta akai magnifying sumai lens ni ko tini study suno the how to akai wood slam ta khat nai tunga na light ni kam na hai to kazam color contrast no de jaw na ni he de khat suno the kongal ke na hai di su me phaw hai tina dog nai na confirm suni sa de tho akai biopsy samta de skin ka ke khat ta mi tun re langal ke na akai microscope ko jaw kham kum na immunohistochemistry ta na ni kum me no test hui sa de tho kum hai kum vitiligo e na me the bai me sa me the kum confirm songam de na na ni okay cũng là tao lấy nó khát nai mình gần câu hay tao treatment hay cái đâu chỉ phải là tiêu số hắc thế này hay cũng là mi vitiligo sao mình hay ni treatment số mình trong cái đầu cha mình hay này thà cái ní mình hay thì gai bắt được nụ mình trong chances này tại sao mình cái này sao okay of course hay tao vitiligo hay mấy hay akai treatment suno de treatable thna sai me ni cũng na zai me kam kazam response kai the treatment is suzai sai de tho kunga ke kazam makhan tin na nai akai samna sa ko vitiligo pan mi hai kazam akai segmental sa me khan non segmental sa me khan nai kunna mix sa me khan nai ni segmental sai de tho akai kazam track nai na ni kazam akai kabam nai to non segmental sai de to kazam he ti mak to kum symmetrical both side kum pa tong ni kungal kina akai distribution hai akai me ban ton me chi kumna ta me jang sam na kai me pung klong kho kumai ni kumai pan me ni nai kumna kazam hai type thlai na kazam response ni ti na bai kumna akai me ban ton me pai ton ko mai ta me kara me ban krong kho pan me ko mai ni kumna akai ta me pat ba me tun ko ta akai sam phun mấy cũng mấy ni, mấy cái nụ này sẽ cho treatment này tên là resistance rồi, cũng sao vâng xin là cái treatment này chủ giải sẽ cho response sẽ cải hắc đấy, là cái tạo thô treatment này mà khăn này cái thế, bù tu hùng ni tạo thô bù cái ai mình này thế, tạo miễn số là bù tu mình càng có xong tôi tạo hay vitiligo cái nụ hay chronic xong tôi tính sáng là good mày treatment số mình càng có ni tính sáng là good tận này cũng là lai ho to pu hai option nai gai mak to kum de to kra me autoimmune oi jang krena kai me tong cell de ti ka bu ma khang pu tha me kang kho akai tong immune system me drop so me nai na immune system drop so te to akai bye bye me infection su na ram na complication gai kum me jang krena vitiligo jam treatment su me kang ko to na akai me pum ka bu da me ni nai na ni na taw tho pu ga gai me nai the with minimal side effects sam tha the pu su na ni kum tu na susoi na kum suno me nai the kungal ke na phototherapy ta na ni mai gan mi tong therapy ni ta tho dai tha mi the lai na makhan nai the na kai home therapy ni kum suno the ta mi mai gan mi no ni ta tho dai tha mi the lai na phototherapy ni kai mi therapy the hai de kha suno the kungal ke na akai le na kazam ta mi vitiligo hai tingkum khat toy hai kum kalung man nai the ne dai ni dai pada ma thiam ko da mak ni kum me no su me tho no le na surgery ni suno de
ni surgery ni suno thai kumna akai grafting gunu tubi kum suno thai kumna taw akai cellular technology samta the kra taw me melanocyte thai harvest una kra me machu sum sel ha mejan grina akai skin he sa la na ni akai rina various treatments una ni akai trypsinase una samta the kai cell no ti bakai ngam ngal kina kai centrifuge una kra me melanocyte thai kai langal kina culture sungal kina ti thau dangal kina kai munbang no pochai link me komna ta me melanocyte culture sudana heitung po the langal kina kai skin go tailo me kang ma chu han gang me ni komai technology he daban nai the komna ta me hei technology he ni nuai me technology de I train su the heitung tu ju jam hai ta me melanocyte no hai harvest sumai culture sumai no hai ni daban interesting su tong de komna hai ko no ken dai me ni gai me option nei nai the kongal ke na maru oireng me tho maru oireng me tho ta me he chu me na hai kum nai the ni ki maru oireng me tho akai counseling ha hai he maru oireng the komna counseling hai su soina su long me sai de tho kai patient gano hai ame sai de ta me naw ba me sai hai akai treatment hai success su me tong re the ni lawe na kai counseling su soina su me ka ge na hai samne sa ko kai ta me kra nu discuss ba mi ta na kai mai po thai si mi tong na ma ge sam po me kum tong de man sai kan khat ni neng tong na ma ge kum na common su ha me po de sam mi te ni mai point ne akai re na emphasize su mi ta hai taw kum su kai dan ni taw India ko hai akai kazam prevalence sam ta de re tha kum 1 to 9 ko me na ni 1 to 9% kabong nga cha ko kazam incident se ka we Gujarat ko mai Rajasthan ko no hoi ni kum around 8.89% ni na kum to nang kum ka khan jaw thi na da jam class ko school jam room tawn jam classmate sam ta de ma sai phai ka classmate ti sa pra ma sai gan ta sa chaku tho vitiligo nai pan di sa pra ni in one time of their life kumna common su hak mai po de sa pa ni mai hai kai understand chu mi ta e ma sa ri na ho mo ka kam mam ti na ka ha ri na kai ta me makeup su na ni camouflage su na kum su mam te din oi kumna common su mai po de kumna hai dubleo hai ka kam leo ni kumna hai openly kai accept su mi ta the kumna si mi po na ma ge kumna kai ping ha ma ge sa mi point hai sa ni to kumna first a patient hai kai taw me vitiligo nai ba me sai accept su mi tai o gai te ai hai su the ni ko me sai de tho ai khasin meloning thiamong khang stress nai ma ge stress nai de to he da bandira ni stress ni nai no ma ge kom na hai treatment option ni nai gai de on ma sai de neng ni tong na ma ge na si mi tong po ni na ma ge sa me hai jom first ko acceptance ka ge na hai tang ko troina treatment option hai best suitable treatment kapum ko ti ka bu lang ni mai ni mode of treatment hai kamai re na choose sulana treatment su me kang ko gai ngam de ni gai the kum na ataw hai ataw doctor na salau kum na ni mi tung pum rang mai pat mi hai akai social aspect ko sang ta kai superstition sang ta kamai kum pat ba mi hai curse kum mai ko pa pre de sam mi kum mai ken sai na ta mo khar ke kum mi ken misconception de ni ya kum mi ken gai to riu ba mi na ni gai the kum na taw ka bang kai da mai su na taw mi kum mai ke si to gai da si ken theng na mong kwan the na dum gai ni doctor na ken mi tong case treatment su kai mi gan ko to be challenges riu gang bo sa mai ni ke ni kum ni ken sa law kum mi ken na mi tong hai vitiligo na sa na ba mi hai skin disease khat the na sa thana ni mi hai patong cause khat ton nai bong phwan na mi ta kai ri na 100% prevent sunga ma sikan katong akai tong precaution la ni mai tong garam kho ka tin na ni kai audience non goi kang awareness sang tha ka me sa law kham okay vitiligo jam ni challenges sam ta the challenges ai gadau nai de kum sina ai re na kum khakanai kum share solong ni me to ni main suna kai vitiligo hai childhood vitiligo sam ta the allow non kho say under 5 or under 10 sal ko ni hai kum e case gang me kang kho doban challenging way ni just ta me puti mi jam to bit we jam labam na ma mai
childhood vitiligo gange sai de tho na the treat su makena kapui re kapu the treat su de rin na sami to aju kam hai psychological effect nai bo sam de ni kumna kai kapui re kapu hai kana hai komai vitiligo nai the sa de to pra kano hai devastated ni to isum so thai ma mek mu su thena kum de to ram thai ma mi na kano sin kum tina effect su wina kum de to kasam development khau hai dawan effect su mi tong khanai to kum mi jang prina childhood vitiligo to na te na na kapui re kapu de ken treatment su prina sam mi to pra me counseling kano te understand di sung de ni kum na hai kha challenge ka the sam to na hai vitiligo now the sami hai akai cinema ko kai jam ka ko sai ka kai menu operation theater ko rena mak na sum ka ko gangkhat pa na sapa ni mi te ni hai kum mi jam type ko pau gang ina sam to challenging oi mi te ni kum na parents nun te e ta hai na hai kum vitiligo now the sam ka ko kapui ka pui pra breakdown su tan ni kum na hai kum me gan ko to one challenge ho kum na treatment go tho ta childhood vitiligo hai response guide kom na kano tho growth hai ban dong le na ni udoi kom susoi na so da tai ro me kang go da ban gai ka tum de kom ke ta kra sa ba mai hai he kom naw the sam gang ka pui ka pu jam kra me effect su mi te ni ko te tina challenge ho kongal ke na akai taw sa ba mai kom treatment he tina resistance su mi ni na ai kom na kanak sana khanna me kang ni taw hai Michael Jackson ni vitiligo dina naw me ni thai da na Michael Jackson hai kamai hai vitiligo naw thung de kamai hai taw pra phone ma me no hai kazam hai kazam normal color hai black su ti tung tho kai nun re white nun ta ga mai ham to rang pa me kang hoi ti kam hok thoi me ni nai na ni tina phone mai me nun to hoi ti kam change te thai thoi me na ki people with color some ta de kai taw Michael Jackson kano ko mai akha kha kum rang pa me kan to ho pa pham te ni kum sum kang ka ko we the one challenge khat tu nai ka nei na Michael Jackson ka kum na kum ka mai ni treatment su no me da su bi ja the so na kum ka jam he progressive su na pra generalize su gang the na ni kum sum kang ko ka mai pra kum ti phone ngam tong the na kum na phone ma mi te anu laung kang ko to mai phone ni rang de na su tong chok phau khat lawi na ni kum me ke kum taw kum thai kang kang ko mai vitiligo naw bong kon na kum na kamai June date 25 ko makan tong na ni na siron bu ni kum June the kum na June 25 world vitiligo day ta na celebrate ni so we mai ha kum na kai ai sani mi point ho Michael Jackson na vitiligo naw on sina kazam fans nun thai me man sai ju mina thai me kamai de ngui the kazam concert ani the kahi ni the pam ni the ni dani the sa pra hai de kum na kai vitiligo nai me non tini embrace wo kongal ke na mai he akai hai jam point ko ni ai salam ni tu gai the kom na ataw kai tina preventive measures preventive measure tini preventive measure hai se samna sam kang kra taw mai exact su na khai na hai su wi sa to vitiligo naw to ma ge sami tong thum ma ge de because matter of chance ni na genetically na ko prime su na nai sa de tho kum kang ban the compulsory ni ki genetically sam ta the ni na ko kai gene to defect na me kang ho kum sa gang de mai de tho kai prevent su ma ge ki akai re na healthy lifestyle su ma kai re na exercise su na so diet kano healthy su me su ni amna stress kano tina cut down su gym me kano he gym so ina gym ka kan jana gym ni kumna kai ko me kano healthy lifestyle maintain su wi to I believe kum vitiligo kano he kum kai tu su sunga bu de khane cái thế con là mấy cái mình na tàu kinh đầuกันthế gang mìnhนี่cái tàu là bông con thế cáiนี่ถ่ายไม่นั่นก็นี่ถ่ายบางคนเทศนั่นลุงไก่cáiตรงตาวซาเราเนอะไม่ใส่ตรง topic vitiligo ตรง skin disease ตรงลำก็ให้นี่ก็นะตาวด็อกเตอร์แต่ก็นะแล้วบำจนในกระทบในแกนหับเราเนอะก่อนใช่ไหมตาวมีตรง topic related ที่นั่น related to สูงมากแค่แต่บางคนเสีย skin ตรงไทยแลนด์นั่นนี่ตาวตัวน่านั่นก็ให้นี่ skin disease มากมีนั่นก็ให้ dermatologist จะไปช่วย consult สูงมันอะpharmacy เขาตาวก็ต้องตัดเลยกินนะปูรักให้ลูน่ะไกด์เท่านี้มีให้ pharmacy เขาลูน่ะบ้างไหมไกด์
ไม่ปะเทสายกันนะชุดบ้ามีให้ใคร trust นูได้ลุ่มนูได้ใช่ไหมที่แค่นี้ไม่เก่งสอนเราเขาโอเคแต่มันทุกไม่ question เต็มไม่ใช่ไอ้ก็สำนักนี่ example ขั้นนั้นที่เราให้ก็ที่นี่ใครพยาบาลตรง choice กุมตรงดีด้าไม่ใช่สำนักสาธิตนี่พยาบาลตรง choice กุมตรงเด็กกุมนะดังนี้นะที่น่ะไกด์ใหม่ไม่ช่วยนี้ใช้ที่ท้อ comfortable สุดไม่ช่วยนี้ใช้ที่ท้อกุมที่น่ะไกด์ใหม่ไม่ลาเทนี่กุมนะทุกตัวไม่กุมจะจ้าหังนี่กุมช่วยนี้ใช้ที่ท้อกุมจะจ้าไม่กุมลาไม่ชาไม่ตาเทนี่ให้กุมไม่ type เดตนะไอ้ตัวกุมสานีนี่สำหรับนั้น personal choice เดกุมนะตามไม่นายบุ้มไม่ใคร pharmacy ก็ไอ้บุ้มก็ดูน่ะไม่ใช่ที่ท้อใครกุมbyeไม่เขาใคร department store กุมไม่ any like outlets ทำตาเทนี่ any ตัวพิจูก็โซนมาไม่นู้นนี่กุมใครอินเดียตรง government รีน่ะก็จำ requirement ให้หนุเทสานะก็หนุรีน่ะ license ที่น่ะ market ก็ที่พังตรงเดตนะไอ้กุมลุงไก่กุมนะกุมไก่ถ้วยปลาเกะขันเนี่ยกี่ให้ตัวรีน่ะใคร general skin care ตรงทำตาเทนี่ general skin care ทำตัวกุมนังจอบพี่ไม้ moisturizer ไตไม้ sunscreen ไตไม้ไม่ใช่ที่ตัวกุมตุยก็สั่ง serum ขัดในห้ามไม่ก็ท้อใกล้ไม่ไหมเด้ที่บ่ายไม่ใคร skin ตรง problem ไหนนะ skin ตรง issue ไหนนะทำตาเทนี่ต่อนังกันดุยไหนเทแล้วบางคนไม่ใช่ที่ตัวทักไม่ตรงไหนเทนะไม่ใช่ที่ตัวตุย skin ตรง problem ไหนนะใคร doctor consult สุมันนะใครผู้คุม pharmacy คุล่าไม่นะไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่นะคุมชาไม่การคุล่าไม่ตัวให้ที่ตัวสุนุมาให้ที่ตัวลานเดนี่ก็มักนะใครต่อสามารถเป็น general skin care ท้อนั่งเลยนะนักสนาเอกายสามีปวดแต่ก็ขัดมิลเลยนะนี่ก็นักนุ่งไม่แต่นั่งเลยนะ effort สุดไม่เรียนก็แต่สุนุเดกายไม่นายถ้วยมาเรียนขัดนี่กระซ้ำไม่แต่นี่นายไงที่ก็น่ะเรย์ขนมด็อกเตอร์ตรงอินเทอร์วิวขัดกับผมน่ะเขาเว้ยไกมาลาสมาตรงดำก็ตัวดัชชันก็เจ้าผมน่ะนี่เขาแบบนี้ก็น่ะไกตรง viewers นึงกว่าเลยนะใส่ก็น่ะ interact ด็อกเตอร์เรย์ก็น่ะสูปนี่ทำเหมือนกันก็ question ขัดทันเราเข้ามอตรงนั้นนี่ทันก็ไม่ขัดไหนมีให้ตัวมีตรงมาลาสมาสารบ้างไหมกันดุยให้มีให้ได้เรย์ไกมารีนายโบสามีที่กันเนี่ยที่เราโรบใช่กันดุยเรียนไดท์นี่เนี่ยมารีดับอันไหนเด่นนี่กันดุยเรียนไดท์เสมารีนายเด่นสัมโธต่อกันดุยสาวมีให้เมลาสมาให้นี่ไม่นี่กุมสเตรสเลยกุมน่าใครมารีนายน่าเถอะ number 1นี่กุมน่า number 2เขา sunlight นี่ไนท์เร่ไม่ได้มารีนายน่าเถอะกุมน่า number 3เขาใคร hormonal นี่ใครไม่ใช่ก็ใครฮอร์โมนสารใครตรงนั้นนะขัดไหนไม่ตรงนี้ก็relateไหนก็นะให้ยูมินะให้dietเรก็ relateไหนก็ได้สำหรับสักก็ดังนี้นะ healthy diets ตัวช่วยนะตัวกระสามก็นะ vitiligo เขาสามก็นะ healthy diet ตัวช่วยตัวที่ antioxidant rich สุดไม่ปวดไหนใช่ที่ตัวน้ำปุ่มเขาก็ทันกันมันได้เชี่ยงกันมันได้ก็ตัว skin นี่ก็ทันกันมันได้ชีไม่ปวดตัวใช่ที่ตัวนี่ชีไม่ปวดชาที่ถ่ายกันได้นี่นะให้ก็ไม่ชีไม่ปวดตัวใช่ที่ตัวจังใช่ที่ตัวไม่ปุ่มขับฟูไม่ได้ไกลกันมันได้ก็ไม่ใช่ที่ตัวเงินด้วยกันไม่ต้อง chance ไหนได้ number 1 number 2อะไรต่อสำคัญก็จะเข้ากับบุญไม่จินจากสำคัญได้จะเข้ากับบุญไม่จินจาก liver กับบุญไม่จินจากตู้ไม่กังก็กระจะเข้ากับบุญกังก็ liver กับบุญกังก็ให้คนนี้ก็เมลาสมาให้กูเองนี่ใครนี่ดับมันมารีนให้น่าเถอะกงเล่าแค่น่ะใคร diets ก็กระไม่วิตามินก็ไม่ specific สุดไม่ไหนก็ยันนี่ไม่ให้เหล่ากังไม่กังก็ไหนใคร filter สุดก็มักต้อง protect สุดก็มักต้องคนจะตัวไหน protect สุดก็มักที่ตรงท้อกระไม่กันด้วยเห็นเท่าไม่นี่ไหนก็ไม่จางเลยนะกระสาวว่าไม่ point healthy diet ใช่ก็ตัวเดิมก็เกณฑ์ไหนนี่ healthy diet สานะนู่นเลยนะสามกังก็ตัววิจารณ์สานี่มินี่ทันนี่มินี่ไหนของmain สุดนะใคร barcode ก็สาวว่าไม่จินจากให้ตัวนี้นะเถอะนี่ใคร any ready made สานี่ frozen สานี่ตัววิสานี่ก็ any packet food ให้นู้ไม่คำท้อ avoid สุกัง
นี่จังฟุดนี่สาเทนี่ให้ตินำมาใหม่ natural สุมาไม่ปวดให้ตู้ขังนี่ผมนะ vegetable ให้ตู้ไก่ท้อทิ้งท้ายให้ราตู้ไก่ท้อผมก็กินnuts นี่ nuts นี่กุ้งทุกกุ้งเนี่ยกินนี่ nuts ใส่กุ้งสาตุ้งไม่ทุกกุ้งไก่พิเศษเด้นี่นะให้กันหัวให้ทุกส่วนนะตู้ผมนะกระทิ้งท้ายกันหัวไก่กันหน่วยกันหัวมาจูตัดไม่คำไก่ยันเด้ให้กันหัวให้ก็ทุกส่วนนะตู้ใช้เท่าก็ไม่กันดุยแต่ก็ง่ายงามเด่นนี่ก็เงากินนะใครก็dietsก็สักไหนใคร hormonal effect สุ่มนี่สามารถสักก็ copy ก็ไม่ copy ปองก็ไม่ให้กันหน่อยใคร thyroid ก็หน่อย effect สุ่มนี่ไหนก็ไม่กันหน่อยใครตัวใหญ่เหมือนกัน thyroid effect สุ่มกันก็ไม่น่าสมากันหน่อยนี่ก็มารีในไหนสามีนี่ไหนนั่นนี่ให้กันหน่อยใคร dietitian กันหน่อยนี่ก็ตาหนานั่นนี่คนน่ะต่อกระสามี general healthy food แต่เขาแต่ก็ช่วยใช้ได้ต่อกันดุยต่อไม่ลาสมาคนนี้ก็ไฟส่งกันบันเดละก็ลุงไงโอเคก็ในเรื่องมี question แต่ก็ในเรียนตรงกันเท่ต่อก็ได้มี question ขัดได้เรียนนั่นเองก็ในการทันเราแต่ว่าไม่ต่อจังไม่ให้ก็เล่นอยู่ในปัตตรงเลยจังให้ก็ต้องชิลนะจังจุยเห็นที่นั่นเองก็ในไม่เขาให้กลุ่มไม่ใช่ที่ตัวกลุ่มเจ้ากันหนูให้นี่ตัวกลุ่มสร้างถ้าในครีนตัวกลุ่มใน prevent สนุกเนี่ยไม่จะกินกษัตริย์เรารู้นะกันสาวไม่เนี่ยก็ให้กุ้มร้องกันนะตรงที่ได้ไอ้กษัตริย์ repeat ขัดกันในตัวสุดปุ่งแท้คราสามีในนี่ในให้เมนสุนัขต่อก็เล่นเขาไปในเขาไปขนาดสายที่ตัวซ้ำๆนะเรก็ถมสารเขานี่ใคร number one เรให้ใคร ultraviolet rays นั่นนี่ให้ตัวใครไม่มีเรื่องของมันนี่ number two visible light ใครเรื่องต่อหัวมันในเรื่องกาลว่าไม่นุ่นหาย visible light นี่ใครเรื่อง infrared นะในตรงทิวนี่สร้างไม่ตรงพร้อมเนี่ยให้กระทุ่มไม่น่าให้ใคร skin ของ effect ส่งกันดีแต่อนุรินะก็ขันว่ามีให้กันดุยตรงไทยแม่ก็มันดุยนักขันตรงกีบัด damage ให้ใครผู้กระลุงเขาสวยนั่นนี่ก็นั่นใน protect ส่งไม่ใช่มีให้ในเขา direct ตัดไม่ติดนั่นนะโอเคคนใครมังกรก็ต้องมั่มที่นี่ window ดังต้องมั่มที่นี่ก็จะในก็จะ light ซ้ำตาเด้ก็จะ visible light กุ่นมีคำให้นี่ก็ effect ส่งกันดีก็ไม่จางเลยนะ sunscreen ให้ sunscreen ให้ไตช่วยนะไตครับคนน่ะ sunscreen ไตช่วยนะไตมีสามีให้เขา explain สุดโรสายตัวนี้ใครSPF ที่ทั่วตานตัวนี้ SPF ก็ไก่ตัว30ตั้งงำตรงเทนุ่งงำเทกี่ก็จะ quantity ให้ quantity ให้ important สวยอันนู้นเลยทั่ว sunscreen ไตตรงเทนั่นที่นักนับปันนั่นนี่ทำตัวลอยน้องพวกนี้นั่นนี่ลอยน้องพวกนี้นั่นที่นักไตแบบนี้สวยเทใครเนี่ยนะtwo fingertip unit ใช่นั่นนี่ fingertip unit ใช่ไหมให้สวยๆนั่นนี่ให้กระบิดปลากระบิดแบบนี้นี่ก็มองตัวไหนก็จะ size ไหนที่เท่านะ 0.5 กรัมก็ไม่ไว้นี่ตรงนี้นั่นนี่ให้กระบิดปั๊มไม่หายเพราะนะเขาเคยนะกระบิดปั๊มเนี่ยเขาเผาให้ก็จะ nozzle พกให้ใคร specific สมัย nozzle ไหนนั่นนี่5 mm size ตัวนั่นนี่ให้ตัวนั้นกระบิดปั๊มไม่ให้two fingertip unit ให้เลยนะ whole face กันคุมใจหมดให้นี่ให้ติดตั้งมาแค่ใส่ตัวไตบะไม่นักหนามาแค่นั้นนี่ให้ขัด importance ให้ที่นี่คงอะไร number two ใคร sunscreen ไตมีกังของไตเราเท่ลูกโทนของสัตว์เขาไตเรางากินนางไหนเขาตาเท่ไหนตะลันปัดเท่ตะลันปัดนะกุมเฮงกี้เลยถุดปัดเท่นะไม่ใช่ตัวจางลังนะกุมดุยกุมเข่งนะรำสุนทรแต่กุมจะ sunscreen เนี่ยมันกันที่จะเป็นนี่กุมไม่ใช่ตัว protect สุดเลยตรงนั้นโอเคกุมจะตัว reapply สุดแล้วนะ if the outdoor ตัดเลยใส่ตัว every 3 to 4 hours ใส่ reapply สุดทั้งกางเกงในกินอะไร indoor บ้างนะไม่ใช่ตัวตะลันปัดถอยมากรำไม่ใช่ตัวต่อตัว sunscreen กางเกงมีไหนที่8 hours กุมไม่ last ไม่นี่กุมจะตัวกุม once a day application is fine कि तीन रख दिंग ता दुई रख दिंग ता नमे शायद तलान पकाइन थोड़ परे शायद तो reapply सो हाई का कगे नाइ थे summer को है नी कुंगल के ना क्राम में सामी diets नहीं नाइ थे healthy diets नी कुंगल के ना hydration है नी important सो है नी ना अकाई ताऊ तो protective अकाई तो पी गनो नी नाइ थे face shield गनो पा protective सो में तो नाइ गए थे है गनो तिनी कुम चिंचोई शायद तो कुम
ขนาดปนี้ก็น่าตาให้น้องเดรินาซาก็น่ามารักทัดนั่นนี่การในปังไปตัวมาใส่นั่นซันสกรีนไททัสในประเทศนี่ติ้งมองวิสัยตัวซันสกรีนในสินะโอเคไม่ให้ดูได้ไม่หลานเท่ไตนินเท่ซันสกรีนเท่ากินนมแบบนี้ไตนินเท่ป้าปนี่ไตนินเท่ป้าปนี่ตัวกระซ้ำไม่บ่ายไม่ protective นี่ wear ซ้ำตาเท่ตุปีไทยไม่สตินไทยไม่ใครก็ไม่กันหน่อยก็สินสูนี่นะเท่ผมสวยเท่ก็นกกันนี่ดีด้าไงที่คุณน่ะตาวให้ advertise คนนี้ social media คนนี้ตาวให้ Korean product ให้ skin care จำเป็นต้องสิ่งนั้นปัดไกลบ้างที่นี่คุณน่ะตาวเจ้าน่ะบ่มีนุ่นก้อยใครจะเล่งร้องมีนุ่นก้อยตัวน่านุ่นก้อยตัวนี้ด็อกเตอร์น่ะที่เขาไว้แล้วก็กันอยู่ก้อยคัง clear skin นี่ใครพิกไม่เจ้าที่แล้วก็สายตัว tips ก็สายก็น่ะ share แล้วว่าสายนี่ก็น่ะด็อกเตอร์ตรงเจ้านี่ก็น่ะพิกแต่ก็น่ะจะเล่งร้องไม่ตัวน่านุ่นก้อยแต่ที่เขาไว้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตัวสายเรานี่เหมือนคนหน้าซาแล้วจ้ะนุ่งไอซ์ได้ทุสกินนี่ไก่ก็ไม่ใช่ได้นะกุ้งนี่ตาวนังสาวคนนี้ให้กูโคเรียคนนี้นู่ตัดจ้าไอ้ก็ตัดลงไหมก็ไม่เกี่ยตัดมินุนคนนี้ก็ไม่ชาเดสกินไก่มินี่ไหนไก่เดซีมินี่ไหนไก่เดนี่ก็บอกก็ถุยนั่นเดนู่นเลยตัวตัดตังนี่มันก็ตัวฮาวายมีร้านที่เขาที่ตรงท่อก็ไม่ตรงท่อฮาวายนี่ฮาวายเห็นหนึ่งของเนี่ยนะครับเนี่ยนะใคร Korean จำระบำนั่นหรอมั้งใคร healthy skin ซ้ำตาเท่ใคร grace ขนาดใครตัววิชานี่นี่ไทยดอกนักเรียนนี่ใคร like say fair and handsome fair and lovely ซ้ำมีตรงอาคัด movement อาคัดกังกันที่นั่นนี่ก็น่ะพวนมีให้ใครงอกมีให้ใครฮาวายมีเตะก็ associate ช่วยนั่นนี่ก็ไม่ให้หลานตรงเดช่วยตรงเดนี่นะไม่ให้สุนุมาเกก็นะไม่ไหวนะให้ก็ตัวกังมากังก็ฮาวายไม่ชอบมีพวนมีแต่งอกมีแต่ก็ไว้ที่ไหนก็ตัวคลินิกกังมากังก็fair เนี่ย whitening glowing นี่ให้ร้านได้ทันบ้างไหมนี่ให้ดูทุกกุ้งนี่นะนี่ให้ดูทุกป้ายมาให้ลาดำๆนี่นะนี่นั่งเห็นนั่งเงานี่ใช่ไมเคิลแจ็คสันก็นั่งเงาไม่ตาได้ป้ายมาไอ้นี่มาจูดิปราสตริปสุขังนี่ก็ไม่ใช่ที่ท้อใครเลยนะลาเลยนะที่ลงไม่นะตรง skin color ไหนก็ตรงนี้ไม่แต่ใครให้ได้เผาท้ออนุเลยนะ treatment สุนัขนะไม่ใช่ที่ท้อ care หลายใช่ที่ท้อคุมติกังกันไหมjust simple ใคร hint or clue ซ้ำตาเท่ใครให้ไม่บ้านจับกลุ่มทั้งนี้ฮะ under arm ให้นี่ให้จำ arm จำ medial side กลุ่ม side ให้ดินนั่นจำ almost like true color นะใช่นั่นนี่ผมนะให้จงเฮียนั่งเงาเนี่ยใช่ตัวกระซ้ำมิตรให้ดีกันนี่ต้องผมนะเงาไม่น่าเลยนะ skin ไงตรงนั้นเมื่อกี้นั่นตรง skin color ลาเลยนั่นที่ไม่ให้เด็กผมใครเนี่ย maintain สุมิตรผมนะnumber one เขากระสับผมแต่ฮันเจนนี่ใคร holistic approach เดให้one prong ใครอาคัดนรุ่ยนาที่ไกนี่ตรงนั้นเมื่อกี้ drip กาบนะปูตูนะ skin ไกมีแต่นี่ให้แต่นรุ่ยนานุตรงเมื่อกี้งามตรงเมื่อกี้ first เขากระไม่ healthy lifestyle นี่ให้มารู้ไอ้เด้งเท่ผมนะใครexercise สู้ไหม healthy diet สู้ไหมจิบสุยนะจิบไหมดุยจังสุยนะจังไหมนี่ผมนะใครไม่พุ่งกบุนุไม่จินจากตัวมาขังนี่ให้ first and foremost ให้ important สุดเลยเด้ number two เขาในให้นี่ในให้อาการตรง shadow เลยนะดุยบ่มิสานแต่ปัจจัยใส่นี่ผมน่าใครสามารถก็10 to 2ซ้ำตาเท่นี่ก็ไม่กันแค่ใน protect สุขัง sunscreen แต่ช่วยนะแต่ขังผมน่าใคร any protective นี่ในเพราะนั้น protect สุนไม่พอได้ก็สาสูผมน่าใคร yes ในแต่ไม่ตัวไอวิตามินดีตุกตุกสามีนี่ไหนนั่นนี่ก็มีเกี่ยตากระสามีตัว10 to 2ให้แต่ avoid สูไงต่อเกี่ยให้หูก็ตัว say 8 to 9ให้นั่ง15 minutes ต่อ expose หูใช่ตัวในขัดจำนั่งวิตามินดีสูงนี่ไหมกระ recommended daily allowance นั่น RDA สาวไม่ให้สูงกำเดินนี่ก็ไม่จางเลยนะนั่งเจ้าก็ที่นั่งไม่นี่ใช่เจ้าที่ protect สุดท้ายดูบ้านเลยนะแต่ในมากับการตัวรวยที่นี่นั่นให้ที่นี่ another idea ที่นี่นั่นไม่ใช่นั่งกาไม่ใช่ที่ตัวลาไม่เท่ฟรีลับนั่นนะครับของใส่ใจอยู่ที่ไหนการนี่หนูเท่นี่แล้วบางก็เจ้าที่ protect สุดนั่นนี่น่ะให้ที่ขาเท่ก็น่ะในทั่วนู้นไม่คำ protect สุดท้ายในให้รวยนะไม่ให้สุดต้องเท่คงงั้นกินนะใครนู้นไม่คำ chronic
health issue makam ni akai mai pum tinau makang sam ta de diabetes hypertension thyme by me chronic any non communicable disease na isa de to akai mai pum he kum skin thyme any body part he kum tikabu de na ni na mai khat ni kum na nang tao thani ba mi je tho ai answer team bam ni no we ni kara nang thanun to toner serum adu ada labam ko ni na khat ne ko mi ki hai to kra sam de mai pum tong choice de na me na khang chana e ga e sam de kum sin do kai me ma e otherwise ta me sa ba me ka thum ni hai su sui na sui thai te kai je le rong mai tu na nun chong hawai he me nai ne to no ngay thấy cũng là đi lâu gần thế thân ni mày lật bầm thôi dù cái này của mẹ kia là thôi như vậy thôi không gần thì là thôi tiếng ông bây giờ bây giờ ni cũng là như vậy thôi interaction thì ni cũng là ngăn khang số đi khó ngăn nụ khang cái thôi doctor vì là tao sao nó bao mày topic tông lầm cái ni bài bài mày doctor vì là con về số ni mày sao mày ta thế này cái conclusive remark cũng là mấy cái mình là không sợ là không thôi okay khâu cũng lối xin mấy số này cũng khăm mày là sao nó vô sai thế ni tao kra vitiligo saba mi point ko te kum nangna moi ban the kum na vitiligo hai kum patient no na kum sai na ni tiga angle ke na ni ti han gang na ma khang sulowo sami hai kum kanu tong satan the vitiligo tong na na ma ke skin tong problem go ne ni kum na tao kum gai the ki hậu dan ma khang ni doctor na sulowo kum sai na gai tho hôm na akai mai sabo me point hai cure tissue ro sa thong ai na ni hôm na vitiligo he cure suno dai sam me point he kano always kum thane na ni na ayasani me point ho vitiligo hai treatable suwe la jaw no we ki cure sa me tho sungam ma ge mai he kha to salom ni tong the kum na mai sai ta na ni akai lung ning thiam ga ma ge kum na mai tong concept hai akai de na meluning kho kai clear tissue me ai ka hawe cure sa mi tho gai da na hau ma mai sa tong hena ni ko na mai he kandi onai ba me leina ka goi hai cure ka sin mai he ai sa lom ni he ni na mai sa ba me ta na anu re na lungning thiam ni mai na ni taw sam na sa ko taw Gaithoilu ri na chakhau da me the bungsu na doctor kha ko ta thi na ni tan ngal ke na doctor na puti thi ne nang bungsu mi te gai te sapra hôm na tan ne kho ai punsi da ai panti khang ai bungsu da ma khang puti o sa da thau doctor dui da pan ya da ne tong na me na same ni kom na kai diarrhea dysentery ni su the hospital phok da the pu ka pa the gai ga the ai panti ko diarrhea dysentery su da ma khang puti o ma ge pi su me ni sien su me ni mai rau su me ni diabetes ni hypertension ni ko do thyroid to ni ko do ni any goina even khuru me sa thune khuru me sin kum khuru bam thine ni pandi ko ai khuru dar ke sa me pu thu ma ke ni cure ka sin ma esa tong de asa me to kagan kai re na manage su me ta ina ni kum the same thing skin tong leina ni kum me he issue nai tong te kum na asai thang na gang the kum na akun hai as amu khaga zai ya de sana gang ra bin ni min sai nun ha tau pandi gang thang dam gang do ai sungam min hai de kai hai jong concept clear su mi ta e ko mi jang khri na example su na se na chakhau kra sam kum na chakhau su na gang the ai de na puti the chakhau gai de the ni chakhau naw ma khang chakhau su da ma khang nang juton su mi ta na ni tu su mi ta the tu jang me ga gan cha na tu mi ta the chakhau ko bu no me chin jak tu mi ta the jip jai mi ta the stress naw su mi ta the chakhau ko bu no me pu dui tu ma mi ta the ko me sa re tu chakhau su naw naw ne to ma ge ni same thing diarrhea dysentery ni dui than mi jang tho tu jang me te akai tu sui na tu tho ni mai bung ko bu ni mai akai nap kung gang kung no tu ma kum na akai re na ka bam ga ji thai ma mai tong pu chai he tu lo ma ge sa te tho diarrhea dysentery ni su ni tong na ma ge same thing akai skin tong problem ni hai tre sam de on na ta vitiligo tong ni pu ti la na pu tu la na gai to gai de ni ki akai re na treatment he chap cha na follow so sui na su sai te tho om gai ni gai de ni om na suppose how de ni akai treatment so da no de ni om na hai he akai hai jum concept ai clear tissue ro ni e kom na akai vitiligo hai
cure sungam dai sam kang ko anu le na cure sungam me sam kang ko as gai ni gai ngam lang mi po ta sana kum meluni ko lami ni na na heti sulorio haju mina de po cha haju mina de kai cure sa mi khasin ma ke maintain suna kai re na lingma mi sa do hona mi tai sa pani na mana kum su sai de tho kai re na kum anything kai skin dong problem ga do bye bye me kai health dong issue ga do kai re na tackle sungam de na hete salon ni ni okay Kamei ni kan sukan the tikina lat bam khat na re ni mi ki to ta sai tong interaction hai topic hai vitiligo na tat kan thena mi tat ba me gan khoi ta ani goi tong zau na ba me viewers nan goi na ni kai viewers nan goi hai ta in jang na me na zau ma ge chỉnh không bom mình nan goi na ko goi na zau bom ten te na mi kho hai man sai ka sa sa me na thani ko na claim su ba me khat na e nenu dialect rana sai English Korana sai na interact su me gan ko hai ko na anurina kai tao suna ba mai interaction suna ba mai pri ra me gan ko ni goi na challenges ham to tao reina khat sapan me gan ko kai na ko to be challenges nai ko sa me te ni me te ko ka sa te na inda ko okay gai te kum su kai me suna ni to main suna kai rong me chani ni kabui mi chani ni kai la thai kai la thai growth mak to same to pupo rena tilau du me lat ka troina dai ba da mak to kai pupo rena tilau me lat ko te ni anu ni thai tang mang dat kum su me kang ko ai kum me tong problem ni nai the kum na ai rena kum ninglo me kang ko ni akai tong ta Japanese style sam ta the kum na kai lat thai no me lat thai akai kanu jam dictionary ko add su mi te ni he kum na kai ro mi tong ni kum add su lo we sa de tho society kha ka sem na na kum mi sa de to kai lat ni kum dai bab ni kum na dai pam mi thalai na man sai no ni interest nai pa ni na anu ni learn su ni mi no ni kum learn su gai kum na me sa de to ta hai akai lat the kum mix su pan the na ni sa mi to lat te mak pi jang phoi na akai vocabulary sani ni literature hai ai to kai na ti dai thau ni kum na tao samna sa ko akai any pot akha ka do kathan pan me kang ko akai lat ko hai kum ka se pan me jam hong ko ni kum me jam akha system ka se na na kai scholars nun hai mai akai ro me tong literature thai me kum na kai tao chamma minun larik chamma minun sam ta te hinun te arena tanna encourage ni akai ro me la the ti dai thau ko na akai lakang ai jo mina hai akai lat rena sangam no mai suk no mai mawang ko ni ko me jam system ko ai to tik sem no ni tana kum khan nei kum na kra ane nei kum ka phe nam de ni na cycle sa ba me akai lat ko mak dai ni labom ko kai table sa me to kum sa tong chu thai ma ge na akai nai ngam the po chai zu min ani kum na hai akai lakang ai kum ka siam na ka than ka siam te ko akai na kum ka siam ba ma kang ko trin na akai tong zat ni dai thaw ni kum na akai literature hai la thai rich so sai de tho culture ni rich so ni kum na akai mai hai chungin chung rena initiate sun ani kum me kanu ni su ni choko kum na ai salon ni gai the kuna thon ku te sai jalo no ba mai viewers nan goi rin ni paina gang mai phang mong khwane khani king gai hak mong khwane anau mai knowledge ni gain su bang khwane to mai hai kumna me ge me ka kumna lungai pitong the asai kang sunator program hai mida krina ngal lo bani the kumna sai chungs team rina kumna doctor ti hai ka gan ti na rai palo na ni kumna sai mi tong program khoi awareness ko mai khate mai ni mi ke skin disease tong lam mi vitiligo tong lam khoi dilawo salawo na sa me gan khoi kumna tan azu nai bong kon ke ni kumna ka gan ke na ka kumna kai palo na kang lo mi khang ta ni anu bek thang ni ni kumna dai na thun ku mai indau pi tong the kumna thai dang gang den mai doctor tong tan ton ka goi ni kumna ken zau ba mi ken su bong kan ni ni kumna dai na thun ku te mai ge mi nai rina ka tang khau gang ta ni mai ka gan khau mi tong topic ha ma mai bye bye mai topic azu nai de mai ge mi nai rina thai ni na ba mai nai sai de to comment section khau hai topic khani question te kumna hi lo na kumna mai ge mi na ka tang khau doctor re alam ro ta mi dai kumna ka gan te la cham na ko asai ko za ta mai ge mi na ta dai na thun ku te